Nina ma yeza nyiza bo zo mine kwa zo tipo kwa zo dizanya nya hiko tema kwa baba mama yusunya zicha za nuza bo kwatsa ta ku ni kwa shelo nganya zicha za nuza bo sini temo ga mukhosa sada hwaso zai to da so tlitsa zonya hiko kwa baba mama yusu ku ni kwa shelo zicha eta ma za nuza bo bo ni kwa shelo ka tsalo fellow betuzalo Nye mami pokwa zo ashepa za banya sipa isunya ibe kete nanas I nilete chosunya ngwa baba ngwa mama ngwa yi ngwa nyingo be ibetalo Nye sipa isunya zo baba ngalo zo usa ngalo zanu za ngama zo bunya sipa isuyi nile chote yinya ni kwa shelo ka tsalo hiko tamagwa baba ma yusunya zicha zanu za bu kwatsa te iwa nile chote akube ni kwa shamlebe sipa isu nga me zo ini le ga chote akube ka zdialo ni kwa shdialo yochigdialo nyi zo dizani la sipa isu zo usangalo zo te ni nalo zo te ishamya galo zo biu ishu tipti ame majidide ve zo biu hu galo tamanya zo te ni no pudungo zo biu zo zui biu ishelo nyi yinya shama te hwa liu zo sipa isu yi kana saka choso sipa isu yi hiko kwa kia so zo nya sipa isu yi ni le ma chocho be zicha ni le le chotia tana hiko kwa ma hwa tsma zanu za bo le be kango hiko kwa baba mama te ma pefe baba mama phimya kwa alo me mi gama zanu za le be usa sipa isu kana gaso Christos ango we beta zicha ni le zicha ni shama le zicha kwa kode ni shama le ga yitia tana zo sipa hiko tama kwa tiata sipa isu te ma pepe be ka kwa ma betle ngo kulenye nyinye mami pe kwa be de shede to kwa be te la mu la manya sipa isu be kho nanas ga chusonya yi yama inyi zango be sipa isu beta galo kulenye sipa isu yi zanu sipa isu yi za nyinyi koko phunama zo shatule usanya zo be atami yak phota galo yite jile zo chui alewo tswanga me yite jisnyi sipa isu yi le chu le ko kwa sipa isu yi hiko kwa ka tslebe tai balana ma zo shatijile be ni mami ka be zo ta ma galalo ajisita samo